Danke para que conosci e agora nos informe di Bonaire. Tabata Princesa Beatrix, que na apertura de Hof Cultural na novembro 2018, a confia e rende de Hof Cultural para seguir bailar, seguir canta, seguir tocar música. Pero a horta teme que entrante 31 de dezembro de 2022 está pondo fim na tour essa aqui. Motivo de essa aqui está que a contribuição de entidade pública Bonaire na Hof Cultural para Anhancaba está muito boa. Senhora Marika Knoll, directeur-generaal de Fundatie Plataforma Cultural de Ampia. Zij zijn ook heel strijdvaardig om te kijken van wat kunnen we doen om Hoficulturaal overeind te houden. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. En de reacties waren in wezen in principe heel positief en ze zien ook in hoe belangrijk het is. Maar het is wel dat we echt in juli moeten weten of het mogelijk is om echt door te gaan. En dat is nog even spannend. Want nu gaat het tot december? Ja, we kunnen in ieder geval tot en met december door. Dat is de manier waarop we het nu doen. En daarna is het onzeker. We praten over geld. Over hoeveel geld praten we nu dat jullie nodig zouden hebben? Ja, we krijgen elk jaar $20.000 van het openbaar lichaam Bonaire. En we hebben eigenlijk voor de basisfinanciering hebben we zeker 110.000 nodig. En de cultuurbegroting van Bonaire die bestaat ongeveer uit $900.000. Daar gaat er wel al de helft van gaat naar SCAL van de overheid. En een groot deel gaat ook naar Magazine Dirij. En dan blijft er nog een deel over wat dan over de andere stichtingen wordt verdeeld. En ik denk dat de stichtingen die nu gefinancierd worden, die doen allemaal heel belangrijk werk. En daar moet ook zeker niks van af. Maar er moet eigenlijk gewoon meer budget voor cultuur op Bonaire gereserveerd worden. Cultuur is gewoon heel belangrijk voor heel veel mensen. En het maakt ons tot wie we zijn met elkaar. Het is de identiteit van Bonaire. Dus ik wil ook daarbij een lans breken voor meer cultuur op Bonaire. Zowel in de vrije tijd als ook op school. Maar ook om lekker met elkaar muziek te maken, te schilderen, muurschilderingen te maken. Dat is heel belangrijk. Als er mensen zitten te kijken en zeggen van we willen een steentje bijdragen, is dat mogelijk en hoe? Ja, alle steun die er is kunnen we gebruiken. Eigenlijk vooral door de Facebook post te delen. Onze actie op Facebook te delen. We gaan ook de aankomende 2 weken gaan we muziek maken op straat. Dus kunnen mensen ook ons zien spelen. En we gaan echt de barricades op, zeg maar. Dus we willen echt wel, we kunnen zeker alle steun gebruiken om aandacht hiervoor te vragen. En ook met elkaar te kijken van, cultuur is belangrijk. En laten we met z'n allen dat ook roepen. País Nanco no conoce Hof Cultural ta trata aqui de sitio caminda cara cimante grupo de grande Nanco ta bini junto e ta toca música junto riba instrumento típico bonaireano maneira quarta, wiri e sinfonia. Además, tem 20 voluntários para esse passeio interessante com gente grande, frágil na Bonaire. Senhora Knoll sigue explica. Het is een hele mooie plek inderdaad. We hebben hem in 2017 gebouwd. Onze stichting bestaat al vanaf 2010. En in 2018 is prinses Beatrix bij ons geweest en is de plek geopend. En het is een hele fijne plek met een fijne ambiente en fijne sfeer. Iedereen komt hier met plezier. Het leukste is dat deze plek wordt gebruikt voor onze ouderen. Klopt, ja. Er komen wekelijks groepen oudere mensen. Die komen hier kwarten spelen, wiri, de bari. Om lekker met elkaar muziek te maken en te genieten van elkaar en de muziek. En we hadden ook laatst nog de jongens van MBO, die hadden ook hier een activiteit gehouden. Ja, we hebben Street Colors Bonaire georganiseerd vanuit Hoficulturaal. Bij het MBO hebben we heel veel workshops gedaan. En ze zijn ook in heel Playa hebben ze allerlei mooie muurschilderingen gemaakt. Dus het was ook echt een heel mooi project. Maar er zit nu een probleempje. En het probleem is dat het geld dat jullie krijgen niet meer genoeg is om deze plek open te houden. En dat jullie dreigen de deuren te sluiten. Ja, dat klopt.
Voor een organisatie als dit, we zijn best wel gegroeid, is het belangrijk om ook een basisfinanciering te krijgen. En we doen heel veel projecten en daar krijg je dan projectfinanciering voor. Maar als die basis er niet is, dan is het net alsof je een huis gaat bouwen zonder fundament. En die basis is gewoon heel belangrijk en die moet van het openbaar lichaam Bonaire komen. Want Bonaire en Nederland hebben in 2010 afgesproken dat cultuur echt een taak is van het eiland en van de eilandelijke overheid. En daarom is het dat we bij het OLB aankloppen van steun Hoffi Culturaal, dan kunnen we door met de activiteiten. Durante el weekend tras de lomba, police nang ayanan ta atender com accidente basta sério com o lugar e Bacaya Niquiboko Norte. Colega Giancarlo Maduro tem o seguinte reportaje. Sábado después, con un tour a Sali y goza de tremendo concierto de Gion Ribacha domingo 22 de maio, alrededor de 3 horas de madrugada, o central de polícia que ha notificado um acidente sério com um lugar entre um auto e um scooter. Mesora central dirigir a patrulha de polícia e também é personal de ambulância com urgência para Caya Niquiboko Norte. Caminho com o acidente a tomar lugar. Na chegada de polícia e personal de ambulância no sítio, Mesora ha começado uma vítima e promessa assistência para depois transportar o chofer de scooter com resulta herida para o hospital para tratamento médico avançar. Na sítio, a polícia faz teste de supla com o chofer de auto para álcool, que depois a resulta de detenção. Para hecho que o teste indica que o chofer de auto que estava a manejar bau de influência de álcool, qual é algo sumamente irresponsável. Amigo Giancarlo Maduro, para Dutch Caribbean TV, e canal para Caribe Holandês. Para lo que a situação que surge, caminho que por escuta grito indicando que o governo de Bonaire está hilo e que essa aqui hora para outro por cair, senhor Arthur Sili também a 13 seu pensamento dilante para a situação atual do governo e te explica. O ponto essencial está que tem problema surge e o problema é neste aqui da tratar de lá nos visa colégio executivo e aí surge momento que dois deputados visa que não tem confiança mais a base que não sale para reunião. James Crow não sale para reunião para sobre esta rainha que se tem discussão vamos discutir dentro do colégio executivo que está basado na colegialidade. Não para correr vai pensar e esse aí está ponto que me visa que é maneira está forte. Turene lo por visa que está parece como visa que James está forte para eleição. Pero me visa que no momento é James a para forte e visa que esta sigue linha não para chegar na vergunning, na permit. Pois essa é a passo forte do Sr. Kroon. E o Sr. Kroon explica também ora que problema na surge, ela dá sua motivação com inter e procedimento abai. Pois esta lá se na uma maneira correta e nós por escutar também de outro reporteiro não que é coisa vai segundo a lei. E também a papia que pessoa não usa algo de lei, em caso de permito, de vergunning, de construção, também avisa que tudo coisa vai de maneira correta. Pois especialmente com o deputado para forte e para a causa e visa que assim que nós trabalhamos para sobre a costa legal e tudo costa correto. Pois me tem que uma pessoa muito forte que não está corre para responsabilidade. Aí não esse é também critério como usa que é forte. Para de casa que ahorita tá para vir agora com dois deputados não se abandonar a reunião aqui. Tá aqui que tem problema agora então. Nós aqui um problema tá para sobre a bota tende que segundo tá vindo adiante que o bono de magistral edifício de 5 pisos. Pero de lei de construção não tem para nada de 5 pisos, tem para de 5 metros. Pois, tudo uma informação que não está válido. E se você sabe, se cada etage, piso, tem 3 metros, e se você chega a 5 metros, está 5 pisos. Mas essa não está de maneira correta. De acordo com o Sr. Sili, mestra cinta na mesa e deliberar scores e reunião. Pero no abandonar a reunión de manera a tomar lugar recientemente. Señor Sili está amplia. O problema é
nota problema para abandonar a reunião. Como se sigue a lei e diz, ok, mi princípio, mi não que chega assim na alto, ok, pero de caso que me tenho que manter a mesma lei e me tem coalição e me tem governar Bonaire e algo para turista, que é mesmo deputado Tilman está atendendo o turismo. Então, eu vou estar assim, deliberar e dizer, ok, nós estamos fortes, para sobre nós não podemos for, pero não abandonar a reunião. Se abandonar a reunião, de-nos direito estatal, a base de nossa democracia, vou a tomar o retiro. Então, não é que para perceber. Tu realmente tira falta de quem é o que a tomar lugar, que abandonar a reunião, de facto, vou a tomar o retiro. Agora, se costa cana legal, maneira nanda bis, de caso a que o senhor Cromes indica que tu costa cana legal, botame a puntra, bo conhecina, nandama bisabe costa cana legal, então nós não começa a pensar que o deputado na que talvez tem outro benefício? Não tem outro benefício, ou não tem uma agenda escondida, mas se bota para arriba, que bota bisa coisa que está princípio, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que bypass. Sobre a governação não está basada em princípio de uma pessoa, está basada em programa. Então, o programa é trazer, a compilar, vai de acordo com ele, pois não pode bem saber agora que sim, mas é coisa que tem coisa de princípio. Tem política, não sabe que tem princípio, sim, agora que o bubisa é coisa que tem princípio, bota abandonar a posição. Então, não pode vai vir com outra coisa. Então, essa é para mim top importante e não pode tirar falta de casar tampouco. Para sobre casar a votar junto com o Jim. Nós temos o direito estatal com funcionamento democrático. Vou pensar que você não está de mais que vota e a base de que vota você que não de mais que vota e se ela vota a botinho bisame de com ela comete algo castigável e se ela comete algo castigável botinho bem em lugar ele aqui ando bisa o partido bem com moção de desconfiança ando pero por coisa viene com desconfiança dentro do colégio executivo mês. Então recebe não pode votar agora está dois contra recebe, bota bem que moção de desconfiança, bota bem que denan, então lá que não vota e hora que não vota bota mande ulana bisa cá ao feminista tem nós não tem confiança de maneira que mais lá que vai casa. Pero bom não quer se sei. Bom não quer se então o que como escrevi de meu artigo tá é coisa que tá sabotaje político. Televidente, boa sua atenção para a cifra de Covid-19 de semana de 16 para 23 de maio 2022. I'm so happy to see a lot of faces so early in the morning at the beach. After the pandemic of 2 years and a half, we are proud to present again the Pro Kids on the island of Bonaire. So I'm so happy. A round of applause for everybody that here on the island and on the Sorbonne to take part of this mega sport event. Thank you very, very much for all the support that we have for the Pro Kids. And we have also some sailors that will be the next week in Aruba to represent Bonaire. All the best for your participation in Aruba. And we go for our 18 Pro Kids events. Nós estamos contentos de mirar hopi cara, hopi mucha, hopi joven. 2 anos a passar, então lamentavelmente, door die situação, nós não portamos a ter o desenvolvimento na continuidade do deporte. De parte deputado, hopi suerte na Bosantur, que nós sostenemos Bosantur firmemente para a área na Cutabini, porque o deporte tem que seguir crescer, o deporte lo vai seguir crescer, com bastante dedicação e aporte. Pro Kids a start dia mais. Nossa parte Telbo também está contente de por seguir sostener uma atividade importante assim aqui. Você por seguir contar com nós sostém. Maneira nós tabisa, Telbo está dibo. 3, 2, 1. Poco ta navega mamma, patirema, solo acompañami.
weekend, we want to call somebody up front that has been there for us, I think for the last 11 years, covering our events. Glenn Thomas, please come forward so we can put them on the social media, but it also goes through the program Home Team. So we want to say thank you very much for always being here present with us. Alicia would like to give you. I'd like to thank every participant to make it possible for the 18th edition of the Pro Kids Sport Mega Event. I think it was a huge success. We have 65 participants. 63 are from Bonaire and 2 from Curaçao. Thank you, thank you. It was a great pleasure for me as the president of Aguaspeed to once again make it possible for one of our events, local events, so that we have more kids on the windsurfing sport. So I think what we are still doing for the community of Bonaire is a positive thing for all the kids, the new kids from the Bonaire. And today we had 3 participants also in the baby class. And it was very great to see all the participants in boys and girls to make it possible to windsurf in the area of the Sorobon. So I'm very happy, pleased to see them all. Hope to see you guys next event. Durante el weekend tras de Lomba, a tomar lugar la 18 edición de Pro Kids, cual por cierto estaba un éxito. Dutch Caribbean TV estaba presente y tiene la siguiente compilación. Tem total de 30 casos activos de COVID-19 aqui na Bonaire. De 93 testan que queda assim, 40 a resultado está positivo. Mientras que Dubai nos tem 2 personas internas en hospital. Laganos van seguir cuida. Y televidente oyente, boa sua atenção agora para as notícias ng The Station. Durante a última reunião do Conselho Insular, a formalizar o nomeamento da comissão que tinha o processo de cambio de nome de Franklin Delano Roosevelt Airport, de centros na encargo segundo o critério estipulado. Deputado Alida Francis está dando detalhes ng die raadsbesluit. Onderwerp: instelling Commissie voor herbenoeming Luchthaven Sint-Eustatius. Besluit tot de instelling van een commissie die de gemeenschap van Sint-Eustatius betrekt via verschillende media, social media, centraal dialoogscholen om een nieuwe naam te kiezen die goedgekeurd zal worden door de bevolking van Sint-Eustatius. Punt 2. Dat de genoemde commissie zal bestaan uit 7 leden, waaronder 2 leden van de Eilandsraad van Sint-Eustatius, een expert binnen het vakgebied, voorgesteld door het bestuurscollege, een lokale historicus en 3 leden uit de bevolking van Sint-Eustatius. Aangestelde personen van deze commissie: Clyde van Putten, Eilandsraadlid; Frini Spanner, Eilandsraadlid; Vijal Ujagir, expert in vakgebied; Misha Spanner, lokale historicus; Xiomara Valentina, bevolking; Makiba Mitchell, bevolking; Ricardo Fortin, bevolking. Punt 3. Dat een eilandsraadlid de voorzitter zal zijn van genoemde commissie. Punt 4. Dat de heer Clyde van Putten als eilandraadlid wordt benoemd als voorzitter van de commissie. Dat de commissie haar werk zal verrichten op vrijwillige basis voor de duur van 3 maanden na ingang van het besluit. Punt 6. Dat de commissie periodiek gedurende het proces voortgang rapportages zal indienen aan de centrale commissie. Punt 7. Dat de commissie de voorgestelde nieuwe naam van de luchthaven
zal indienen via een rapport en zal presenteren aan de leden van de Centrale Commissie in de vergadering van de eerstvolgende Centrale Commissie in de tweede helft van het jaar 2022. Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 mei 2022, de Eilandsraad, ondertekend door de tweede plaatsvervangend griffier Melissa Robin Spanner en de voorzitter MAU Francis. Y televidente gente, con informe aquí, nos está pasando para un corte comercial y ahora nos regresa, nos tiene más noticia. Queda con nosotros.